Un semana ya lang tiene el mga kandidato lokal y nasyonal para man kampanya antes el eleksyon na Mayo 9 na Lunes. Otro semana. Por eso todo klase de gimmick y mga TV advertisements elya sa Republikaw para man enganyo ko ng mga botante bota kanila. Como el Team Colorao, yaan la bisita ko ng mga botante na masepla na barangay de Bampang para presenta ko ng mga issues ng mga IDPs. Asigun pa ko ng kongresista Lobregat del Distrito 1, kenta enkabesa ko ng Team Colorao, mayorya del mga botante na masepla amo mga residentes del Rio Hondo y Mariki del Distrito 1. Kaya bien importante el masepla kay sila el biktima, el kentakidaki, el biktima del guerra, del siege, el kentakidaki el mga vivientes de Mariki, Rio Hondo, pati Santa Barbara. Por eso está aquí el capitán ahora de San Mariki, Santa Barbara, pati Rio Hondo, para manhunto ka namon. Ahora, tiene man order, di ba? Hindi to pwede man kampanya na transitory site, hindi to pwede anda na transitory site. Nuhay kami anda, entra na transitory site. Aki kami afuera del transitory site. El gente abeniki. Tamang double time ni asigun el grupo, siendo corto tiempo ya lang el chene sila para man kampanya ng mga botante. For the last 1 week, we are intensifying the campaign. We have come here. This is District 2, but the botantes aquí are from District 1. Después luego, bira kami na Ayala. Presente el entero council slate del Team Colorao, donde uno presente abo el Consel BG Gingona y asigun con ele. Necesita ele aclara con el mga botante acerca del issue del mina, que con ele tatira el mga Team Amarillo como responsable con este. We are approaching the last week of our campaign. Antes kaya kita rin di gracias na Diyos, we are okay. And alegre kita kay el reception del mga vivientes kanaton, el daton mga ciudadanos ay caliente de la reception. Kay kumutabla sila kay daw na mining bakil, I am not the proponent. You can check the records, I am not the proponent. And aside from that, that is politicking because 5 councilors who voted in favor of the mining are under the slate of Mayor Ben Climaco. Why is she so silent about these 5 councilors? Porque kung Consel BG Gingona lang kay Chenele Trato. Bira asigun al grupo del Team Colorao na barangay de Ayala para conduci con el di la serie del campaña. Uno del mga ya presenta el Team Colorao. Amo el issue del masepla transitory sites que el argumente el alcalde Climaco. Imbes que cambia con el mga IDPs para na di ila permanent shelters pero chene pagal plano. Demanda aumenta con el mga casa alin na Mampang. Albert Luna, Dateline Zamboanga.